Ahee, nomukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ta hi kha la ku hela ka album ya Sayicology. Ivi tlhela hi vulavula hikuva Mr Post byi kumeka di-threatenini Dr Joe Shirimani. Siku ra muntlha ra 19 February hi fike hi vona Mr Post a fika posta statement ka official account ya yena. La nga fika tsala ku ka machangani loko munhu a teka ndlela ya yena i problem. Album ya Majongo yi helini ene yi top. Majongo ku vuriwa Sayicology of course. A ni nge fail na vafana va mina ku ta nyuma vo tala. As you can see, Mr Post do confirming ku album ya Sayicology yi ta yi ri top, yi ta yi ri hot hi ndlela yin'wana, yi ta yi na ndzilo swinene. As you can see there, yi n'wina mungo mina ni rhuketela na Joe. Mina loko no rhuketela Joe swi nga hela maphoriseni, mara se i nga ri swi ya kona. Ma swi vona leswaku hinkwerhu a hi ri wrong kahle. Mr Post leswaku a di se di endla nchumu Dr Joe Shirimani hi ndlela yin'wana. Like leswi swi tsalaka laha diri loko do yi rhuketela swi nga fika maphoriseni. So that's a strong threat, as you can see there. And ku nyoka liya yi tsutsumile yi ya le hi leswi a ni lava swona ku busy. Nyoka liya yi vulana na Ben Mayengani. Ni ta ni kha ni le ka video on top comment mi kota ku swi vona laha a kha di n'wi refera Ben Mayengani as a snake sweswiya and stuff. So ma swi vona ku laha di le ku threatening leswaku hi ndlela yin'wana leswi di swi vulaka laha Mr Post i ku loko luya na Ben Mayengani o tirha na Dr Joe Shirimani di ya ku yi rhuketeleni. Swa ku yi ta endle xihoxo xin'wana xikulukumba ku di ya ku yi rhuketeleni and sweswi ta fika maphoriseni ku obvious Mr Post byi tiva swo tala a va tirha swin'we Dr Joe Shirimani na Mr Post. So sweswo and then fika ritsa ku ra mina a ri tluriwi ri fana na ra mufi inkomu. As you can see do loko a yi rito ro dona a ri tluriwi in reference to album yi ta yi kha yi ba swinene and yi kha di reference ku loko Dr Joe Shirimani yo tirha na nyoka liya do vula ku Ben Mayengani di ta yi rhuketela. Loko ra mi nga za mi subscribe, ni ta kombela mi teka subscribe.